Phawule mina. Cha bafowethu sengilalile ngaphuza amanzi. Ngaphuza amanzi ngisegoli. Ngiyokwenza shooting la wakhathi. Ngilalile ngaphuza amanzi. Abiya ngehlula abafana bakithi hayi. Abiya ngehlula abafana bakithi. Usuku lokuzalwa mfowethu abiya ngehlula. Waphela bafethu singaqama manga, uyabo. Singaqama manga thina siphila siqinise empilweni bafowethu. Singaqama manga. Hayi shwele ngane zakwethu biya ngehlula inkabi zakithi. Ikhoza zakithi biya ngehlula. Nami nje nganqama kana mbala. Washo ukuthi into kade ngayigcina mhlawumbe ngina 18 years. Khona vele afune phela lokho ngiciswa nabanye bayakwenza. Yeah, ngoba izinto ezifana lezi seyijwayelekile ukuthi zenzeke. Uzokhumbula lapha na kuyigoduka abafethu lapho uthibela benihlohloloza lapha yakhumbula. So no hayi babe ngewrong odlekile bafana bakithi. Hayi nami ngiyayifuna bafethu into hayi mina ngiyabuya ke bafethu ngiyabuya ngiyayilungisa bafethu lento uthi hayi bekuhlekile ingane zakwethu. Ngiyabonga futhi ngiyabongela kakhulu abafana Married Nation ukuthi nikhombisa ukuthi bakhulu kangaka nibavotela abafana beqhokela inombolo 1 sesilindele inombolo 1 weGcokama ngolokhuzana ngilokhuzana ngeweekend 29 bafowethu. Into ebalekile ukuthi la kumaskandi thina bafethu siphilela nje umnqwele sizinqwele la uyabo. Uyazi ke mawela usumfana ukuthi akweqhamu ingqwele inisafaze nje ngemvubu ithe qhuma induku yiziphi inkomo shit ungenze lutho uyabona. So bafethu impilo nje ubunqwele bafethu hawu bahleli bafowethu uyabona. So injalo ngane zakwethu angazi ngichaze yabo. Sesikhulumile umfowethu futhi ulungelo. Ayi right nayo understand umfowethu. I understand nanokuthi cha mina mfethu habe bengisemdlalweni impela nje ngoba awu bengizofika ixoxele nje nani lapha ku life wakhe. Isho ukuthi into engibelo ngayo ukuthi ngimthinta amahlombe. Kanti unamahlanguzi nabantu abadala. So ke mfowethu ke wasexubana la ukuthi nami cha ayivele kona ayiqozekile bafana bakithi yabo. Qozekile bafana bakithi ayikabi impilo leyo uzojwayeleka nje bafana bakithi ne people lakithi abanalkhohlwa yabo. Uzokhohlwa nje bafowethu amaflopa yenzeke empilweni kusuyingxenye ukuthi uyaphila phela awusayabona futhi ukhombisa ukuthi mfethu umuntu ngempela uyabona. Musani phela amazeke bese akuyobeke uyabo ngoba nakuyimi bayenza nje bafethu uthibela lento nami ngangiphatha kahle wathi igwala sikove udlayelene elokhuzeni emotweni yabo. Izinsizwa lapha kodwa engabona into wrong yabo. Manje nami masekudlekile nami sekwenzeka into ebicishe ibe nje ya sengiyabona ukuthi abiyeke bafana bakithi utshwala hayi abiyeke dala utshwala bafana abiyeke bafana bakithi nge29 bafethu nge29 ngiyacela bafethu ukuthi noma kanjani yabo soyilungisa indaba lekalungelo vele nje uright sesixoxile naye sesoyilungisa nje just public attende ngisegoli njengamanje ngithatha indiza yasekuseni bangilanda airport njengamanje ngizosho ukuthi angena la kwakhathi lokho nje kubalekile bafowethu ngiyaphila mina lo akunankinga yabo akukho la at least angilimalanga yabo angihuzukile yabo akunankinga nje yabo ayikhindo ethini bafowethu ukuthi ngoba sekwagcwala amakhamera everywhere yabo kanti kahle impilo injalo ngena kwakhathi njengamanje ngizobatshela futhi nabelungu ukuthi hayi bekuhlekile impela ngizobatshela belungu hayi Mr. Greg was drunk, very drunk, very drunk, bro. Was very drunk, bro. Yeah. Fethu wapela fethu asphili ngoba fethu manje uzenza ngcwele. Beyibona la utjani. Uzenza ngcwele manje lokho uzokuchaza ukuthi hey bafowethu kanjani yabo. Kodwa nje kakhulukazi ngale bafowethu amancoko. Kubalekile ukuthi ngixolise kuba abadala lapha. Kunoba abadala balapha abazinduna. Abazinduna babadala la kubaba nje nabo hayi abantu abanashisayo bobaba uyabo. Ngiyangazi umfana nje mina uyikhululekele ongenankinga akekho umuntu ongathi emkhulu kangaka ezweni edume kanje bese enza i-flop inonsense njengaleyo uyabo. Bedile nje yabo ngiyavuma ke yabo ngisalokho bese ngikhumbuza phela yabo. Hayi le people lakhe nakhohlwa yilo. So nalokho ngizokhohlwa yiko akukho nje kunye bafowethu sazoflophe omunye kusasa uyabo naye futhi bafethu simxolele kodwa maye kuphumela ubale ethi cha kuhlekile bafana uhlungu yabo hlekile yabo
mina nje angiyekile futhi vele ngiyangena manje la ulisa nje induneni bafowethu hayi induna ngoba kunabantu abadala ngibona umhlenge bala uthe kade mina ngasho ukuthi inkosi yamaskadi ngithi ngeke akwazi umhlenge ngoba ngemali uzothi inkosi yamaskadi uhlala eThekwini kade uhlala Jacobs awu bamba awendoda ubheke madamgatshena ngamakhamera la hey bafana bakithi akuyona impilo le ngathi wedoda lecilo ngayo lapho wenzani la lecilo ngani la hey ay bafana bakithi hey impilo ayikho lula man bamba la lethempara bamba la ay sengi right person asengibosile ngosile bamba la ay bamba la tithi umfana bamba umfana awuso bamba Yeah. See for me. Where is it? Yeah. Yes. No, unfortunately. What's the best sound? Please, and some water. I'll get you some water. Clean up and do that. Need water. Hey, I'm a bit now. Okay, I'm a bit now. Hey. Ayan, bakit ba? Okay. Abay, lisan siya. Abang lagi.